Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikkan biag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan Aleya. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay ti pakasaritak iti biyag. Barang makaipaay iti adal kadag iti naayat adumdumngeg. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Leia. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Agyaman nakta may ka dito'y dagos ko. Nagsakit ngamin ti bagbagi. Kasampulak ti kadua. Apay nga minadinak inawagan na dagos. Wenno dagiti kakabsat mo. Tapno'y may daadagos anang kadwakan ka. Kunak ngamin no sumaya at matla ang tirik na kita. Ngam, saan matgayam? Awagak ko man ni nanang. Ngam apag isumat asim mangpet ka. Nangan ka din? Saan pa Kaslang ngamin sa anak ama kapangan. Mangan ka, uray basit laeng. Tapno saan ka ako mapsot. George. Agluto ak iti paborito masidain. Tapno makapangan ka. Agyaman na ka. Diyak ngamin makagunay. Gaputan nagsakit ti bagbagit. Agtrangkaso ka. Isu akas tatirik nam. Alay, aginana ka pa ya. Inak pa'y gumatang iti lutuak asidaan ta. Tapno makapangan kan. Naggasat ka unay, friend. Apay ka di manan, friend. When tanakatumpong ka itinakaan anos a boyfriend. Sana all. Anya? Katwan mat. Kitamot Idi nagsakit ka, inasikaso na ka. Dandan ni di nakapay panawan. When mat kat di, friend. Awan maibagakin ni George. Gaputa talaga na anos. Adakan kwa na amin abirbiro kak iti may sa lalaki. No kasta nga rod, ay wanam ti relasyon nyo adwa. Aramidem mat amin apagrebengam kas nobya na. One friend. Kan may isa, rumbang give and take kayo. Tapno ka na yun na nasaya at ti relasyon nyo. Wanya Leia. Mayat ka iti bagbagak nga kasartan? Huh? Oh. Apay adi ka makatagari? Awan, George. Di mo ka di kayat? Kayat ko. Ngam, saan kumapay nga ita? Sa anak pa'y anak kasagana asumrak iti estado. Maawatan na kuma, George. Maawatan ka. Gaputa saan mo't amaala iti dinadaras ti panagasawa. Agyaman nak. Gaputa ka na yun nak amaw-awatan. Gaputa na pudno ti panagayat ko kan ka. Agur nung takumapay. Tapno saan tantong agrikat inton madanon ti aldaw. Wen Leia. Ng pangasima. Di na ko maisuksukat. Ikarit day ta. Nulakit di mauray na. Urayan ka, Leia. Gaputa si katikayat ko nga agbalin nga asawa. Kaya nagbalin nga ina, dagiti agbalin to nga anak ta. Uy, friend! Apay adi mo sang batang ti awag ni George. Masadutat. Anya? Awan ganas ko ang makisarita kan ko, na. Apay ngay. Diyak mo, friend. Siguro, mapunpunasan ti panagayat ko kan ko, na. Ay, unay kan, Leia. Nalakalaan kan ka ti mangisawang itikasta. Anya ngay nga rod. Kat day tamot at talaga ti marikrik na. Ay, Jack amukan ka, friend. Naanos ti kaayan-ayat mo. Ngam,
Kasta kit diti ibagbagam? Basta, kayat ko lang tagbalin anapod no iti bagik. Jak kayat alokwan ti mismo abagik. Apay anak ko nam ama pumpuna sen ti panagayat mo kan kuana. Adda ka din sa bali, anak karik naam iti ayat? Awan matkit di. Basta, jak mo. Iso adya kon sungsungbatan ti awag na. Tapno makarik na adya kon kayat. Ay na, agpanunot ka iti maminsyam, Leia. Saan akas ka rin na dahi tangar aramidam? Idiretsyon no di mon kayat jay tao. Tapno saan amang namnama iti awan. Asino nga tayo day tatok-tok. Kakaiso na a day off ko. Panawan kumamat tapno makaturugak. Adda o may mang disturbo. Mabit lang! Naibangal daw mo, Leia. George? Oh, apay akas lang naklaat ka nakakita kanyak. Saan mat? Di mo mat ngamin intex nga umay kay ta. Tapno amok ko ma. Pasensyakan. Kayat ka lang amin na surprisahan. Kan may sa, amok a day off mo ita. Isong enranak ti imay. Di nakbat ngamin replyan. Pasensya kan. Awan ngamin load ko. Di ka di pastrakan. Pasensya kan, George. Ano? Sumrot ka? Agyaman nak. Aping yung may ka. Madanagan nga rod. Di ka mat na nagte-text. Di mo sungbatan dagiti hawag ko. Kunak no anyan tinapasamakan ka. Malagip ko jay pa nagsakit mo idi. Kunak no agsakit ka manan. Isong ay maya ka dagos. Dila mapang panunot mo. Nagtaktak ka pa ilang may dito'y dagos ko. Ha? Apay akasla di ka naragsak iti yung umay ko. Saan matakas ta? Si Kamot, tila pang panunutan. Leia. Sige, mabiit na ang tamang isagana ak iti meriendata. Apay anak ko, awan ka di pa'y plano yung ka ni George nga agsimpa. Awan pa'y nanang. Nay, apay ngay, nabayag kayo mo tan anagayan ayat. Pudno, ngam awan planok apa ikalaysa. Kita anak ko, saan kayon nga umububing? Wan ka di nanang. Nasaysaya at matlaang no agsimpa kayon. Tapno, maadaan kayo mo tan iti anak. Kat matarabay yu pa'y iti panagdakkel da. Wan nanang. George, kayat ko nga gwin na swastan. Anya? Nangag mo timbagak. Agwin na swastan. Si Kamat, Leia. Di na kumamat rabaka na kasta. Seryoso ak, George. Sa anak amang rabrabak. Leia, pangasim. Ibabawim timbagam. Saan? Gaputa na kaikadang akon. Saan akon anaragsak iti relasyon ta? Saan? Diyak kayat nga gawin na swasta. Aramidag ti amin. Tapno agbalin ka anaragsak. Ibagam na niya pa'y ti kurang. Taramidag ti amin na kabalak. Awan nagkurangam, George. Talaga lang amin ang nagbaliw ti rignakan ka. Ngam apay. Tsaka mo. Katsapay lang kumata mapakawanak. Katsapay kuma. Tamakabiro ka iti babae ang mga yat. Kan nasaysaya at nga adayongam iti siya. Maawat akon. No apay alim mamiis ti pan nakilangan mo kanyak. Di nakgaya man ay ayatan. Walitak, George. Pakawanan nak kuma. Ay na, Leia! Nalaos ti pan nakapasakit ni George iti naramid mo. Kasla di na ka numaaklon. Wen nga agpaiso, Leia. Apay ngamin nga inaramid mo ti kasjay.
Masikog ka pa'y gaya man. Mapabasuldak ka ni. No talagang awanin mariknak a panagayat kan kwa na. Saan mo't amabalin nga ituloy ko ti makirelasyon kan kwa na? Idintot na awanin mariknak a panagayat. Kan saan ako na naragsak? Anya? Pudno. Saan anasaya at tinaramid ko? Ngam husto ko mamatan. Di yun sang kaulit pa'y. Tidak kumamat konsensyaan. Pasensya ka kuman, Leia. Kaslawan na iba kami. Lipata mo. Huwag nga paiso, Leia. Kat pasensyakan noon yaman dagiti na isaw-sawang mi. Naragsak ka kadimot laang iti relasyon ta, Leia. Unay-unay, Dan. Nakaragragsak. Saan nakasto iti kinaragsak ko, idi ni George ti kaayan ayat ko. Agpaiso? Wan, Dan. Iso nga rod anak iwin na suwasakan ko na. Pinaggidan na kamin tumot ngamin. Sana bale, tanakiwin na suwasak matan kan ko na. Kat sikat ipinilit. Agyaman akno kasta, Leia. Kat ikarik, di kan tupulos pasakitan. Agyaman Dan. Kat idaw-dawat ko. Asapay la kumataag tali na ti kinaragsak tado. Agpaiso ka di tinadamag ko amasikog ka, Leia. George. Dayta ka di ti makagapo. No apay nga im-break nak. Ko. Apay ang naaramid mo ti kastoy, Leia. Isumot lagay mo im-break nak. Tadan sa bali akayan ayat mo. Pakawanan na ko, George. Anya tinagkurangak kan ka. Apay ang naaramid mo kanyak ti kastoy. Nagbalinak mat anasaya at a boyfriend kan ka. Pakawanan na, George. Ngam talaga na punas ti panagayat ko kan ka. Nasakit da ito'y nga inaramid mo. Diyaka mo. No aginggat kaano ang makalipatak. Awanan ti amok nga ibaga. No di ti panang pakawan mo kanyak. Pudno. Nagbalin ka responsable. Inaramid mo ti amin. Kat awan nagkurangam. Ngam talaga nagbaliw ti riknakan ka. Maawatan na ko, ma. Asino tinangisukatam kanyak? Asino ti ama ti sikog mo? Lading itak, George. Ngam saan amabalin nga ibagakan ka. Awanan ka iti baindan. Awan sir-serbim alalaki. Apay nga agtong pakangay? Kurang pay dayta. Iso nga awan karbangam amang bugaw kanyak. Anya? Kunam nga'y ayatan na. Iso asikat ipinilik. Kat nakiwin na suwasak ni George. Kita, ibagaman din akong kayat. Di makisinublan ta kan kwa na? Kasta gaya ma. Kasta lang tibagam itatamasigog ako. Nangipanam ka dagiti nasasamit akarim ide. Padi nagpampanawan. Anak kasagana ka mga ramid iti amin. Apaman nga agbunga ti pan nakailawan ta. Idi day ta, Leia. Ngamladingit. Tadi kagayam ay ayatan. Kayat ko nga urnusan ti pamilyak. Kat subliak ti aginak. Awanan kay ti bain. Ngam daytoy ti bagakan ka. Di kan to agbalin anaragsak iti unos ti panagbiag mo. Ayop ka. Pakawanan na ko, ma. Saan kan to mapakawan? Kagurgura ka! Awan maaramidam, no di nakan kayat tinakasikog kan ka anak ko. Aywanam kit di tasikog mo, aginggat maipas ngay mo. Nagsakit na nang.
Yaklaim pagarup a pamilyado gayam ni Dan. Nala, kasi tinakunak. Awanan maaramidan tayo. Adaditan, masikugkan anak ko. Danga tumit ngamin. Jak inam mo ti husto a kinatao ni Dan. Sakbay nga inaklon ko. Basol kumat lang ti amin, nanang. Nala, di mon panunutan. Ay, makapadakas kan kadayta. Panunutam ang masikog ka, anak ko. Agyam anak nanang. Tauray anya pa'y tinagbitutak. Adda kayo lata ka na yun, amang tultulong kanya. Leia, Nanang, agtudon anak ko. Apay nga da ka pa'y laang dito'y sirok ti puon ti mangga. nanang. Amangan numabasa ka kat agpanateng ka. Apay ka di anak ko. Pampanunot ag tinagbanagak, nanang. Siyak matgayam tinagbalin ang nakakaasi. Anak, Siyak tinang pasakit. Ngamita. Siyak mati masaksakitan. naala, husto daytan anak ko. Nalpasan ti amin. Di mun lagi pon pa'y dayta. Ala, sumragkan di tabalay. Leia, among ka di? Agkasar ka nun da George kan tinobya na. Huwan nga ron. Nakitak ti post day ti Facebook nga invitation card. Naggasat jay nobya na anya. Oo. Apay adi ka makasungbat. Masaya ang anak namin, Gina. Siguro. No inay-aywanak ti relasyon mi di. Siyak siguro ti kasar na. Kat siyak ti datag na iti altar. Ay na, friend. Saan ada kayo tinaituding para ititunggal maysa? Iso adi ka kumagsaw iti kasta. Ngam nagsakit, Leia. Marik nakitan ti bunga ti naramid ko. Talaga na sakit. Gapo tasi ka tinagkurang kan nagbidot. Ngam parte ti biyag dayta. Pagadalam daytan, friend. Tainton adamanen mangayat, kan mangaklon kada kayo iti anak mo. Di mon ulitan tikas iti inaramid mo kan ni George. Gusto na, baby. Maturog kan tapno makalabaak iti lampin mo. Alan gusto na nako. Di ka nagsangit, pay. Leia, yag mo ta anak mo. Siya kon timang patalakan ko ana. Sangit mo tan asangit. Wan nga rod nanang. Jakmat mo pasardang. Ala, siya kon timang pasardeng. Ay, anya nga rod ngay. Siyak matlaangan ti katulungam ang mga iwan iti anak mo. Anya nga rod, katawan mo't Gusto amana. na. Di ko man ituloy. Ay, Tatunggal makitkitak ti anak ko. Makalik na akit ti asikan ko na. Naipas ngay nga awan amana. Kat awan ti sabali ang mapapasol no di siyak matlang. ala, huston anak ko. Kas iti kanayon ko nga ibagakan ka. Nagbidot ka man iti na minsan. Saan nga umanay day ta apakaupayam. Nagbabawyamon. Iso adimon si diren ti bagim. No kumangamin ta nagsingsing patak iti nanang. Saan siguro akas to'y tinagbanagak. Nasaysayaat ko masiguro ti panagbiag ko ita. Ala, huston anak ko. Nagkamali ka man. Patsyak,
Addan to tinasaya at pay agasat nga agururay ken ka. Masaksakitanak, numalagip ko tinapalabas. Tunggal makitkitak ti anak ko, kung kunak itibagi, ano kuma sa anak ang nagdardarasudos idi, saan siguro akastoy tinapasamak kanya. Ikagkagumaklangan ti agbalin ang natibkar para iti anak ko. Alakastan, katagyaman ak unay. To'y pagayam mo, Leia. Agyaman ak met pagayam Leia, iting kapanangibinglay iti kapadasam. Di ka mapukawan iti namnama. Pagadalam tinapalabas mo, tapno amumton inton sumaruno. Kat ti anak mo ti pagbalinam nga inspirasyon mo, tapno agtuloy ka nga agsalukag. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan Leia, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kin insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Sound effects, June Rebutazo. Computer recording technician, Michael Lugitan. Musika, Dante Martinez. Ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.